Hello everyone, mayong buntag. Video ko guys, na ako ipakita ang today is a Mother's Day. Yan. Wala lang, simple lang kayo nang ako ipakita kung sa gihatag sa kumbana sa ko ano. Yan ako i-share. No? Simple lang kayo guys eh. Plastic bag lang siya. No? Plastic bag. Tanaw na to. Just like this, it's fine. Good. Smell really good. Saan ka ni? Lipstick ka? Party. Let me see. Perfume. Roll on. I like it. Roll on. Kani parmes kung ilong. First time ba kong mugamit ani guys? Biotin. What is this in hand? Biotin? Nelson. Thank you for this hand. But what is how to shampoo and first time na ako ni siyang gamiton guys. I don't know. Kung ano siya na. First time na ako ni siyang gamiton. Ano ba ano siya? Boy. I don't know what's the name of it. Ay! Akong ipakita niya. Right? You can smell it. I have running nose. Let me see it. It's conditioner. And this one, upat siya ka klase. Kanis siya. Say sword ani guys. Look. Manicure, tara. Muna'y gingon nga di magamit. Muna'y gingon nga dili magpagamit. I don't know how to open this. Help! Oh, never mind it.